Wetso nako ele bosupa mo phateng phirimaneng ya tsatsi la bobedi dikgang tsa Botswana television tse di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo ga Burone ke bidiwa Benson Phutego madume makore di tibulegela ka ditlhogo. Tautona Advocate Maboko a tlhomamisa maikelelo a company ya Premium Nickel Resources a go bula moepo wa kopore wa BCL Safesha. Le kalana le shafaditsweng le laolang theko ya dithoto tsa puso la Public Procurement Regulatory Authority le ribololwa. Tsa metshameko Malak Macheng a fenya motshameko wa gagwe wa ntlha wa kgaisano ya J60 ITF World Tennis Tour. Wetso morare topo taposa o ditolokolola ka puo ya diatame ga re tsena mo go tsone. Tautona Advocate Maboko a re company ya kwa Canada ya Premium Nickel Resources e santse e na le kgatego e kwa godimo ya go bula moepo wa kopore wa BCL kwa Silvephikwe gape ka jalo dipaakanyo di tsweletse. Tautona o tlhalositse se mo phuthegong ya kgotla kwa Silvephikwe gompieno ka manelo a dikonyana. Tautona Boko bile gape a gatelela gore puso ga ikitla e tlhokomolosa toropo eo e itsholela yona ileng ya phutlamisiwa ke go tswalwa ga moepo wa BCL jalo ka ngwaga wa 2016. Tsholofelo Tombale wa bega a moepo o tla tlhola o bulwa Silibi North PNR ba ba o rekileng bata o bula re sokana le bone re ba kgothatsa re ba kharametsa gore ba hehuge ka gore batho ba rona ba thoka ditiro se re se batla ke gore batho ba bereke. Ikantsa rena di a tswelela mme re sa lefo Tautona Advocate Maboko a re puso e mo dipuisanong le babeeletsi go tlhama ditiro tsa banana di le 10,000 mo mohameng wa maranyane a ditlhaeletsano. Tautona Boko o buile mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Kgagodi jaaka na buisana le banni o ka ditlhabololo le maikelelo a puso a go tswelela ka ditsela tsa go fokotsa letlhoko la ditiro mo bananeng. Tlotla Matlabaphiri wa pega. Dipalo tsa banana ba ba tlhokang ditiro mo lehatsheng la Botswana di golela pele ngwaga le ngwaga ha bangwe ba bereka ditiro tsa nakwana. Seemo se se gwetlhang puso go itebaganya le sone ka potlako go tila diemo tse di nyalangwang le letlhoko la ditiro di akaretsa borukutli le tiriso ya diritibatsi. Ha le kudisa banni ba Kgagodi, Tautona Boko a re puso e rwele ditlhako go buisana le dikhamphane tse di harologaneng go thamela banana ditiro. Go na le dikomponi di pedi gone a tse di tsileng tse re buisantse le tsone re gauhile gore go simolole. Ya ntlha e thoma call center e tabo e hira banana ha ba bua palo ba re ba 7,000. Dikhamphane tse di ko bo America bo Delta Airlines bo American Airlines ha batho ba bo di-customera tsa bone di na le mathata a batla go botsa sengwe kana go tlhalosediwa sengwe wa letsa. Tsamaiso ya di-call center ke gore o tla ba arabiwa ke Motswana mo Botswana e dira gape le ko Kenya ko Nairobi ba setse ba hirile banana ba le 40,000 ka yone thulaganyo yone go raya gore ba na le di-customer ba na le di-clients tse di tlhokang thuso ya mohuta oneo mme re ba ngokela kwano gore le rona banana ba rona ba re itseng gore ba tsene dikwele ba ka bereka diotse ba kgone gore ba hiwe. A reng ga dikgang tse di harologaneng tsa tlhabololo ya itsholelo boeteledipele jwa motse bo ne jwa kopa tlhaloso ka dikgang tsa borukutli botsogo le thuto mo motseng. Bogodu ja megala a metakase ba e kgaola thata ba e kgaola bosigo go dirwe di-drone tsa dilekano tse di harologaneng mme ha go dirilwe jalo drone e kgona gore bosigo e bo e patrola kana di patrola di bordera tse di kgona go patrolwa ka di-drone re tshwanetse re goroge ha Kliniki ya rona ga e mo seemong Tautona
se tshwantseng se iragale mo ngwageng oneo ke mo re go bitsang re universal health care ke gore mongwe le mongwe go tshwanetse a bone kalafi ya boleng go sa kgathalese gore o ko kae tse dintsi tse ne re di solegeditse le ha re sa di kgona ka ha e leng gore ne le batile ka teng mme sengwe re se dirile o utlwa hela bagodi o dirile mme magoko a buang ke a reng re ya teng ko re ta goroga ipelege o dirile re ta goroga o hokuditse metsi 30% re ntse re ta goroga go netefatsa ga puso e dira ditsholegetso tsa yone Tautona Boko kgothaditse banni ba go itlwaetsa thulaganyo le tshwanelo ya bone ya go sekaseka baeteledipele ba bone gore a ba diragatsa thomo ya bone. Tlotla Matlabaphiri, BTV News. Re ntse re le kwa kagodi kwa kgaolong ya Tswapong Tautona Boko na totobaletsa banni ba ko gore puso e busitse lefatshe la bone la bogolo jwa 10,000 hectares diakere di le dikete tse di lesome le le ralang motse wa Kgagodi le Senepole tsela ya Moremi le ya Kgagodi Maunatala. Se se tamarago ga gore puso e letse mo go bone ka maikelo a go dira ditlhabololo tse di farologaneng tsa dikago tse di akaretsang maemelo a difofane tsa dithoto. Morago ga seo banni ba motse ba ne ba ikuela ba dirisa jalo babueledi Abel Lawyers go kopa tlhaloso ya gore a lefatshe leo le tsere ka fa molaong le go batla go bona dipampiri tsotlhe tse di supang thulaganyo eo yotlhe. Tautona Boko tlhaloseditse banni ka kganye ya go busa lefatshe ka moso gompieno ka jana le mo phuthegong ya kgotla le kodisa banni ba Kgagodi ka dithabololo le dikgang tse di amang setšhaba seno. a ile gore lehatshe le ke la bone jaaka nna ke dumela gore le letse mo go bone beng ba lehatshe ba tshwanetse ba bo ba dumalana le lona gore ba le neela lehatshe le ke buile kgang ya mejana ke bo kere ha lehatshe la bone ba re bola gore le tsewe go dirwe madirelo a go nna jalo mo go lone go raya gore ba na le seabe share mo madirelong ao mme ebile seabe sa teng ga se ko tlase ga 10% ya madi otlhe a tla bo a tsentswe mo madirelong tsamayang ga e le gore la rialo mme ha ba sa dumele ba sa batle gore le tseye lehatshe la bone ko nta gore le go ba rapela gore ba hele ba dumetse ha le ka ke la tsaya lehatshe ka jalo tsheko e tsamayang le go e ntsha ko makgote a ditsheko le ba busetse pele lehatshe la bone re bue ba le tshotse re bone gore re dumalana eng ga re dumalaneng tshwetso ya mene ya nna yone mme gone mo ba ga rona le gone le se ka la tsaya gore ke ne ke le irela favor a se favor ke tshwanelo ke diragatsa ditshwanelo hela nna ke eng le tshwanelo a ke re lehatshe ke la lona ke mahudiso ke masimo mo kgaolong ya lona ha lehatshe le letsewa sekidi se se kalo go raya gore masimo mahudiso tsotlhe ga di sa tlhole di le mo diatleng tsa lona. Puso e rotsa sekano se sepšwa le tebelopele ya dingwaga tse nne ya lekalana le le šafaditsweng le le laolang ditsamaiso tsa theko ya dithoto tsa puso la Public Procurement Regulatory Authority PPRA. Lekalana le solofetsa go ikanyega le go dira tiro ka botswapelo gore ditirelo tsa lona di tsamaelane le maitlamo a puso e mpšha a go busetsa tshepo ya setšhaba mo pusong. Fa re bolola lekalana le la PPRA mothusa Tautona Renda Bankosinathi Gaolathe o supile fa le tla ka nako e maleba e ka yone puso e tla ikaegang thata ka ditsamaiso tse di lolameng tsa go aga Botswana yo mošwa. O tshidile o nkabetse wa bega. Puso e simolotse thulaganyo ya go dupa ga ditsamaiso le makalana a puso kgwedi e hitileng mo go diragatseng maitlamo a go nonotsha tshepo ya makalana a puso ga beng gae puso e ribolotse lekalana le le šahaditsweng la Public Procurement Regulatory Authority. We are not merely reforming systems, we are healing trusts. We are restoring faith. We are building
a new Botswana, one where citizens believe once again that public institutions serve the people, not themselves. A nation is only as strong as the integrity of its institutions. Institutions, in turn, are only as strong as the values that inspire them. The rebirth of the PPRA reflects our values and a collective resolve to prioritize honesty over expedience, excellence over shortcuts, and the public good over private gain. Ditsamaiso tse di thomameng tsa theko ya dithoto tsa puso ke mang mo kgolong ya itsholelo. And we look towards the future with renewed hope and trust that we can become a high-performing organization. Coupled with the PPRA 2024-2028 strategic plan, the brand is an inspiration for us to aim for the stars and impact the public procurement landscape in Botswana and beyond. If public procurement is not considered as a strategic function, if public procurement is not fully resourced at all levels, we should rethink economic development. Go shahadiwa ga lekalana le go tsamaelana le maitamo a puso a go tshepagala ga ditsamaiso tsa yone le go gogela kwa Botswana o mošwa o beileng beng gae ko pele. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Kantsa rona di a tswelela mothusa tona wa ditlhaeletsano le maranyane Reshon Ntlaile yo ebileng gape le mo palamente wa Gaborone North o lebogetse mohama o ikemetseng ka nosi go bo tsweletse ka go tshwaraganela dithabollo le puso o buile se jaaka ne gone go amogela diofisi tsa mapodisi tse di shafaditsweng ke dikhamphani dingwe kwa Phakalane a re seo se tla thusa go tiisa ba sepodisi mmoko gore ba dire tiro ya bone ka matsetseleko le ka bokgabane jo bo senang botwe sepe ke o lebogile ra dipotsane wa bega. Hilo le diofisi ya mapodisi di agilwe mo go lone la bilwe ke khamphani ya Phakalane Golf Estates a khamphani ya Aluminium 2000 yona e baakantse diofisi tsa dikharavene tse di neng di onetse ga go dimoga mo khamphani ya Aluminium e ne ya aga le ofisi e ikemetseng ka nosi kwa setsheng seo. I have been informed that since the launch of this initiative, 70 police facilities, majority of which are police stations, have been adopted by leletse gore ha sa le lenaneo le le simolola dikhamphani tse di ikemetseng di le 70 di setse di itemile go baakanya dikago tse di onetseng tsa mapodisi go itumedisa go le bolelela ha mo palong eo diofisi di le 7 di setse di baakantswe locations including Phakalane Police Post. We wish to thank the concerned companies for honoring their commitment. The business community, we still have 385 police posts spread across this country and 85 police stations. ka leboga dikhamphani tse dingwe di ka ithaopa go baakanya diofisi tse di saletseng kwa morago palo ya tsone e setse e le ntsi thata. Say I'm here to help. I'm here to partner with you, Botswana Police Service, because this is a service center for all of us in this country. So we stand ready. The significant undertaking was made possible through the invaluable contributions by the following esteemed organizations. Roof sheets were supplied by Global Roofing, Mark Coulter. Global Roofing, Steel Construction, Centurion Ceiling and Pacios, Kim Engineers, at Tswana le Auto Armor. Team engineers. The signage was done by by Art Tswana, and the vinyl tinting you see inside the office between the two offices was done by Auto Armor, the Marais family. Mapodisi bana ba lebogela tirente ba idirang ya go sireletsa setšhaba. We love this place to be a family center where a child who is abused by the neighborhood will free to run here. Re ka leboga lehelo le e ka nna botshabelo ja bana le bagolo kwa ba ka sielang teng ha ba thokile dikutlwisisano le batho. 'Cause when I'm angry at home, I'm able to come here.
and sit under a tree or sit under that shade, come down and go back home. re nthaile o ikwetse mo setšhabeng go tshwaragana lotantsho borukuthi jo bo go lalang go godimo ja dipolano dipetelelo le kgokgontsho ya bong ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Phakalane. wetswa le goro tsubang televishene ya gago o kopana kgathathu le kganye monna tjana e tare ka mafelo a kgwedi eno sekolo sa ithutele ditiro sa boitekanelo college se simololle go fotla badiri ba sone ka ma 4,000 pula e le dituelo tsa bone tse dišwa tsa go tsamaisana jalo le mogopolo wa puso wa seelo sa dituelo tse di kwa tlase ko moletlong wa go ipelela seo maabane tona Pereko Leselegae Re Pius Mokgware a re fa dikampani ka mokawana di ka simolola go duela babereki madi ao lefatshe la Botswana le tla nna gaufi le go fedisa dipharologanyo tsa dituelo. Tona Mokgware o bile gape a lebisa dikolo tse dingwe tse dikgolwane gore se se dirilweng ke boitekanelo college go lere menyenyo mo badiring ba sone ba ka se tsaya mohago ebile e le dilo makwati. Tsholofelo Tombale wa bega kakanyo ya puso ya go rotloetsa gore bodiredi bope fela bo seka jwa amogela dituelo tse di kwa tlase ga 4,000 pula go lebega bongwe ka bongwe ba simolotse go e diragatsa le fa gone e se botlhe ba ba moono mongwe ka mogopolo o sekolo sa boitekanelo college ke sengwe se se supileng fa se tla baakanya dituelo tsa bodiredi jwa sone. Today we celebrate something greater than gompieno re ipelela se segolo re le sekolo re ipelela tshimolodiso ya go inaakanya le mogopolo wa puso wa go amogedisa bodiredi madi a seng kwa tlase ga 4,000 pula re dumela fa seo se tla hetola matshelo a bone. of changing lives. I want to see a lot of institutions, learning institutions, taking the lead. Ke eletsa go bona dikolo ka bontsi di diragatsa keletso ya dituelo tse di botoka tsa madi a 4,000 pula go supa fa se kgonagala. Pula is achievable, is doable. 4,000 toba e tsota re thusa motswaro go ka khabata itsholola motswaro na wa tlopedi e tla khaba le phele se re tina le moglo sepulwana. Tona ona kgothatsa bodiredi jwa sekolo go tia moko ka jaana dituelo tsa bone di tokafaditswe. With responsibility. Now production up. How we all over, we miss all over. How we got to miss all we got to go. It's still the guy who put up very chaser. Look at my one thing. Cut the more pavement than Razama. Change the Kawani. They too seriously. Ndate Maruna Usta one I don't want to go 2 seconds Abare Babisa Sebe I said Neri Timothy more say to Se jaanong se raya gore mahelo a kgwedi eno bodiredi jwa sekolo sa boitekanelo college jo bo ntseng bo amogela dituelo tse di kwa tlase ga 4,000 pula jaanong bo tla simolola go amogela dituelo tse di botoka jaaka puso e eletsa. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Ra tswelela we tsole dikgang tsa rona. Moparlamente wa Molepolo le South Reshima Monageng o kgotaditse banni ba Molepolo le bakgota ya go ntwidibe go inaakanya le temo ka tlhoafalo le ka botswapelo a tlhalosa fa se se ka thusa lefatshe leno go ntsha dijo tse di lekaneng. Moparlamente Monageng o buile se kwa moletong wa go ipelela letlhafula ka tsatsi jalo la matlhatso kgotsa mapeo kwa gone banni ba kgaolo eo ba neng ba kokwane go abelana kunkuru e ka yone ba ka e dirisang go tlhabolola temo ya bone pego ka botlalo ka Lizzy Class. Le ntse gone ga nna le seemo sa loapi se sa iketang sa dipula tsa matsorotsoro le letsatsi le le shagetseng balemi ba kgaolo a go ntwidibe kwa Molepolo le ga ba tswa ba iphothere ka jalo ba ne ba ikokwanya go tla go ipelela thobo ya bone ga mmogo le go arogana maele le dikitso tse ba ka di dirisang go thusa go atolosa temo e ka tsogang ntsha dijo tse di lekaneng go jesa lefatshe. Ke jaaka bona mahatse mangwe ke tla re tlhanogela a re lebisa gore re boeleng kwa mahukum mangwe a go teng kwa ditsela re di tlogetseng teng ko marakanelong a tsone. Dilo tse tsa re tlogela tsa rona re siana le tsa batho re eletsa dio tsa batho tsa rona tsone ga rena tebelopele ka tsone. Re tshwanetse gore re le lehatshe
re le Bakwena, re le Batswana, re gakologela gore ke tshwanelo ya gore ka bonya re se ka ra itshega hela ka bo Afrika Borwa ha go tsena mo dijong e re ka moso la go na le bothata kwa Afrika Borwa re be re nyame le rona re ka ijesa mo Botswana. Balemi ba ne ba gakololwa go inakanya le mananeo a puso a tshwana temo le toto go nonotsha temo ya bone. Mananeo ke ona a tlisang serodumo sa temothuo ke ona a dirang gore a kgone go le kgontsha gore le kgone go ntsha dijo re kgone go ja jaaka re ja yana ke maiteko a ga goromente. Bangwe ba ba neng ba tsene moleto o wa go ipelela lethafulang ba ne ba ntsha magatha a bone te ba le moleto o. Thotloetso e tona e ne tla ka ba Haskins ne ba re kgone gore re ha re lemile re lebelle temo ya rona re ska ra hella re lebellelwa ke batho ba sele ka gore ba tlo go diphuaganya be re sa bone thobo sentle go ne go ntse hela le go le monate re ja le mebidi. Re le Batswana re tshwantse gore re gatelle re tlhagale kgang ya temothuo ka lebaka la gore le ka moso re ka tsoga re itshetsa ka yone boemong ba dijo go rekisa re dira letseno gape. Mo go tse dingwe balemi ba ne gape ba rotloetsa go inakanya le tiriso ya maranyane go anya dikitso tse ka tsone ba ka di dirisang go thabolola temo ya bone ga mmogo le go dirisa thata dipeo tse di thabolotsweng ka di na le boleng jwa go ka emelana le diemo tsa phetogo ya loapi. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. Aridi Konetelle. Mosekisi wa mokganyeng ya go dirisa ngwana wa dingwaga di le 13 mo go tsa tlhakanelodikobo Re Samuel Selolwane o bolletse moatlhodi wa kgotla kgolo ya ditsheko Re Nkagetse puso e tseile fa go ne go le maleba gore Veronica Kgopolelo yo e leng mmago mosetsanyana yo go teng mo dirisitse mo go tsa tlhakanelodikobo a mo kope thuso ya madi go tlamela bana ba gagwe. Re Selolwane yo neng a bua ka nako ya fa go reeditswe kopo ya gagwe ya go emela tsheko a le ko ntle ga kgolegelo a re maipato a bosekisi a go mmaya fela mo goreng a tswelela disepoo go bo ba re o kgoreletsa dithotlhomiso ga maleba go tlhelele. Nkutsule Thamage wa bega. Samuel Selolwane o setse a na lobaka la ngwaga le dikgwedi di le 2 a ntse a tshegeditswe mo kgolegelong seo se sala morago go tsholwa ga dikopo tsa gagwe di le mmalwa tsa go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo. Basekisi ba puso ba ntse ba tsweletse ka maiteko a go kganela gore Selolwane o ka emela tsheko ko ntle ga kgolegelo morago go tlhalosetsa kgotla fa mosekisiwa a tsweletse ka go amana le basupi ba puso le gore bošeng jaana o na romile bangwe ko motlhokomeding wa ngwana yo go belelwang a mo dirisitse mo tsa tlhakanelodikobo. Ba bosekisi ba re Selolwane o kwaletswe mokwalo ke mmaagwe ngwana Veronica Kgopolelo go ka romelela motlhokomedi wa ngwana 6,000 pula go tlamela bana ba gagwe. Fa a tsibogela dikgang tseo le go rokotsa lekgotla go ka reetsa kopo ya gagwe ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo, Selolwane o tlhaloseditse lekgotla gore se ba bosekisi ba se dirang ke maipato fela go ka mmona a kiba mo kgolegelong. A re go ne go le maleba gore Kgopolelo a mo kope madi go tlamela bana ba gagwe go akaretsa le yo go belelwang a mo dirisitse ka jaana e le mokapelo wa gagwe. Selolwane a re gana dithata dipe tsa go dia tswelelopele ya tsheko e. Selolwane wa dingwaga di le 59 a re go bo a ise a tsewe madi go dira ditlhatlhobo tsa DNA tse di tla senolang gore a o kile a amana le mosetsanyana wa dingwaga di le 13 yo go belelwang a mo dirisitse ga go reye gore ga a tshwanela go ka letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. E ne e rile go le pele moatlhodi puso e tsile a gana kopo ya ba lephata la bosekisi ya go tlisa badiri ba lephata la dikgolegelo go tla go ntsha bosupi te ba le mokwalo o go tweng ba o tsere ko go mmaagwe ngwana go isa ko go Selolwane fa a ne a kopa dithuso tsa madi. Selolwane o tla tswela a tshegeditswe mo kgolegelong mme a tla gape fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 21. Samuel Selolwane o tla tswela a letetse tsheko e mo teng ga kgolegelo. Moatlhodi puso e tsile o ne a ntsha taolo ya gore ba lephata la bosekisi le moeledi wa ga Selolwane ba tseye mekwalo fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le 17 e tla kalang lekgotla mo setsong ya yone ya gore a ke Selolwane o emela tsheko e ko ntle ga kgolegelo kgotsa nnyaa. Nkutlwe Thamage, BTV News, High Court, Gaborone. O tsora ko hela go go tsa metshameko ka kgaitsedi yake go segongwe.
tle go leboge Benson mme ke re madume wa sotlhe yo fano ke go sgwankwe yo ke tla be ke go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana Tonight mme ke go letlhe a re tsena mo go tsona re simolole ka kwa setlhoeng e le lantla a nna le sabe mo metshamekong ya J60 Gaborone ITF World Tennis Tour na le tsana ya monogae Malak Macheng o fentse molekane wa gagwe go tswa Lesotho Mohau Leshwele ka disete tse pedi go le fela a rutle dintlha ka go rata moyeng Macheng o simolotsa motshameko o bontle jaaka ana kgarakgatsa motshameki wa kwa Lesotho mo lebaleng mme a gapa sete ya ntlha motlhofo ka 6 love le kgarejwana leo la monogae la tsweledisa fa le neng le emeteng mo seteng ya ntlha a dira fela jalo ka go tsaya ketapele mashetla mo seteng ya bobedi ka 5 love le fa go ntse yalo Leshwele a itharabologelwa a tla shenne meno a fenya dikarolwana tsa motshameko di le 3 ka tatelana go tsosolosa ditoro tsa go fetela kwa tikologong e latelang Macheng a gana go bona seo a busa dikgwele tse di bokete go gapa motshameko wa bofelo le go fenya motshameko ka 6 love 6-0 when I got in I was like ke tsena mo motshamekong ke ne ka ipolelela fela gore ke a go tshameka ka fa ke itseng ka teng ke na le dingwaga fela di le 13 ke santse ke na le dingwaga di le 5 go tshameka ITF so ke ne ka kgona go mo gatelela mme seo sa mpha sebaka sa go fenya metshamekong ya didabole e leng ya basimane Sabo sa Leshando le mokete wa Afrika Borwa ba fetetse kwa tikologong e latelang ba sena go fenya kagiso ke Jakang wa monogae le Johan Nichols wa Namibia ka disete tse pedi tsa 6-4 6-1 mo motshamekong e tshamekilweng mosong ono Sabo sa Leshando ke ene fela motshameki wa monogae mo letlhakoreng la basimane go fenya motshameko wa gagwe jaaka na fenya motshameki wa Afrika Borwa Kwana Mila ka sete tse pedi tsa 6 love 6-2 Today I was really happy with my performance in my meletse ka fa ke tshamekileng ka teng ke dumela gore ke tshamekile bontle fela thata mo seteng ya ntlha mo seteng ya bobedi ka simolola go nna bonya mme ka tokafala motshameko o ntse o tsweletse off a bit slow, gave my opponent a bit of confidence, but eventually I came back and I managed to pull through. Go rata moeng BTV Sport Gaborone mo maitekong a go tlhopha batshameki ba ba tla phadisanang kwa setlhopheng sa setšhaba lekgotla la Botswana Darts Association le ne le tshwere metshameko ya ditikeletso kwa kgaolong ya Bokone kwa sekolong sa Matterspec College kwa Francistown Karabo Sebele o go tshwaretse dintlha Mogokaganyi wa banana ba Bokone wa Botswana Darts Association Malebogo Subule a re kgaisano tseo di neela batshameki sebaka sa go dira sentle le gone go ikokwanyetsa dintlha go ya ka bokgoni jwa bone ka maikaelelo a go tsena mo setlhopheng sa setšhaba re bata bana ba ba under 18 boys and girls each category re bata 4-4-4 ne re sologetse gore bana ba rona go tswa mo note ba tanna bantsi mme re kgonne go bona bana ba le 18 fela maikaelelo magolo ke go tsa bana ba rona ba go re emela ko region 5 ko Zimbabwe ya no ne re eleditse gore bana ba rona ba ka taka bontsi rata go thopa re lebile bone ba ile gore ba supa bokgoni jo go godimo re batla go bona sports sa rona se godile se ile go godimo batshameki ba ba dirileng sentle ba tla ya go gaisana le ba ba tlhophilweng kwa borwa mo kgweding e latelang mme ba buile jaana ne le difficult thata le gone ka gore ne ke na le 8 months ke sa train ano so ne ke tsogile for the first time ke tshameka game anta My friends are very supportive so ba nthusitse go emiwa nokeng ke ditsala tsa me ke gone go nthusitseng go ne go le thata go tshimologong ya kgaisano mme fa ntse e tsweletse ka kgona go dira sentle you get through it ke ikutlwa sentle gape mathata ke gore fa gona batho mo ligeng ya under 15 boys setlhopha sa setšhaba se se tla bong se tlhotlhilwe ka kakaretso se tla ya go emela lefatshe leno kwa dikgaisano tsa African Union Sports Council Region 5 Youth Darts Championships tse di tla tshegetswang kwa Zimbabwe ka kgwedi ya Phatwe Karabo Sebele BTV Sport Francistown fa re tswelela e le tsela ya go godisa motshameko wa softball monogae setlhopha sa setšhaba sa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ga 10 le bofera bongwe sa amogetse taletso ya go phadisana kwa kgaisanong e rulaganyeditsweng kwa lefatsheng la Japan e tare ka June e be re isa bana ba under 19 ko Japan
ba tlo ba tshamekela ko Takasaki. Re invite-ilwe ke the city mayor go nekwa ba go tshameka le mahatshe a le 6 ba tshameka le bankana ba bone 6 ke include Botswana e leng Japan the host, Singapore, Italy, Germany, Tanzania le Botswana ke rona re tabone re le ko ke ka re hela ke re ba re thusitse sengwe le sengwe se duelwa ke bone mme le BNC e re thusitse ka madi a bo dikampa hela ya le bo di allowance tsa bana ga gwa go le go ntsi ka gore e tare pele ga di game bebe ba nna le like clinic training ba rutwa ke bone ma Japane tsele le tsele hela tse di amang softball ka gore tota hela gona go ka ela thoko sport sa rona ka ko baneng o ka re se wetse ko tase ka gore ga rena school sport mme hela gone ke ka re go botoka ka gore ko di CSE high school ba break re na le ba le mmalwanyana ba ba tswang mo di local clubs e be re nna le ba ba tswang ko isa ke di private schools re sologetse gore ba re neele coach e tswang ko Japan mme ka gore yalo di boela ka tselentsi jalo re kgantsa mosamoko tsa nako eno wetso ke re a re bore kopane kgatijana kana kwa bo fera boe tja ke tlabe ke ba ke go dineela gape ka puo ya Seesemane mme ka sona se ba ka tle a re boe re go gakole ditlhogo gape ke na le Benson Tona Advocate Maboko o tlhomamisa maikelo a company ya Premium Nickel Resources a go bula moepo wa BCL kwa Pikwese sha Puso e simolodisa lekalana le le safaditsweng le le laolang theko ya dithoto tsa puso la Public Procurement Regulatory Authority PPRA mogotsa metshameko Malek Macheng a fenya motshameko wa gagwe wa ntlha wa kgaisano ya J60 ITF World Tennis Tour Wetso ra kohela kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa ka go rialo dikgang tsa rona di fella gone fo tse re di go fang ka botswapelo re sa patepo ka lephagole a nne kagiso Madume wetso nka magala ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka a re simole ka go leba selekanyo sa pula eneleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse lesome le bosupa ko Tsabong Meteorological Station lesome ko Metsimantsho Primary School boroba bongwe ko Boipelo Primary School bosupa ko Gaqai Primary School botlhano ko Makunda Primary School bobedi ko Kole Primary School ga mmogo le ko Ngojane Meteorological Station le marothodi a pula ko Good Hope Meteorological Station mme a re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maru a bonala mafelong a mantsi a lefatshe leno mme ebile malo mo hibidu a supa maru a e leng gore a ka duma kgotsane sa pula mafelong mangwe a dikgalo tsa lefatshe leno ka tsatsi la boraro re soletse gore bo go thebile ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa ja kgaolo a le gare ga mmogo le ko bokone botlhaba fa mafelo a mangwe gone re soletse gore bo go thebile ka bontlhabong mme go na le kgonagalo ya pula ya phefo le kgadima mafelong mangwe a dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno mo mosong gone re soletse gore go itatsego le tsiditsana ko borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa ja kgaolo a le gare ga mmogo le ko bokone botlhaba mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse gore go itatsego le bothito mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla itatsego le bothito mo dikgalong tsa gantsi nghabe chobe le gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse go etsa selekanyo sa 27 go go 32 ko kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo a kwene gone re soletse gore go itatsego le mololo mo tshokologong ka selekanyo sa 23 go go 26 mme re le ba ditoropo dingwe mo Sadek re soletse gore bo go thebile ka bontlhabongwe ko Manzini le Maseru ka kgonagalo ya pula ko Qebega le Johannesburg re soletse gore go bona le dibata tsa maru ko Johannesburg ga mmogo le ko Windhoek ka kgonagalo ya pula ko Lusaka Harare ga mmogo le ko Beira mme go tla thiba ka bontlhabongwe kwa Antananarivo re soletse kgonagalo ya pula phefo le kgadima ko Dar es Salaam Luanda ga mmogo le ko Kinshasa ke sone seemo sa loapi a ne boroko bogologolo